Lokhnwo sangjak Mixed Martial Art National Championship kaham Batailaimungo hasini bodol. O Batailaimungo badanero bisingo hasini Khorokdok badanero bisingo Khorokdok shokat manka. Aboni bisingo sajak deborma Shikla I boys group 52 kg hiligman bisingo second manka. Aboni yagulo youth B girls group 40 kg bisingo second manka monisha deborma. Jalarokni Shikla Group B 40 kg bisingo Joseph Koloi puila angkha Sikla A boys group ni 52 kg beremo third manka khapang deborma semiconduct boys group 93 kg beremo second manka Rajiv deborma semiconduct boys 70 kg beremo third manka Shobini deborma mixed martial art Hakotor ni championship hastini bodol rok kaham Batailaimungo mantuye belekono khapang srangja Sango solo borok hasigo phaisok paikha malkhung kolo baike badar gato hambai media songno chini MMA Tripura taraf theke cheng 15 tarikho cheng oroni ongkhorkha tei Lokhnwo sogekha 18 tarik horo abo ongkha 6th MMA national championship aro prai 24 plus states paikha tei 400 plus participants ke arni bisingo cheng or 9 jona tongchin chadro ke gold manka iko Joseph tei silver manka Manisha bai Saija ke bronze manka khapang bai khapang tei Rajiv deborma tongo sobinoi tongo ke police ke onek tough fight borok khaika koi 3 jona no borok malia haipono borok tough fight khai tong total kojona medal manka busu category wo 6 jona medal manka binito for youth B 14 years ni ke arwo binis silver ke Joseph ninka youth B boys bini ke gold tai Sizer ninka bronze bini youth A bini 17 to 18 16 to 17 years ke khapang go youth A bini ke 18 to 21 কয়টা রাউন্ড খেলা তাই বসে মিনিট কে সময় রাখবে যাকবো না 3 minutes 3 round 3 minutes 3 round মানে কাইসা মিনিট ও কাইসা রাউন্ডে 1 মিনিট খায় হ্যাঁ কাইসা রাউন্ড 3 minute তিনটা রাউন্ড কে আর প্রিলিমিনারি রাউন্ড টঙ্গো এর প্রিলিমিনারি পরে সে কোয়ার্টার টঙ্গো কোয়ার্টার নি পরে সেমিও যদি চেংকাংকাই নং ব্রোঞ্জ মানে জিটি কাং ইকো সেমিও যদি হারি কাংকাই সিলভার ke aro semi final to nang final thangnai adini mongkhe anmung to Raymond bongse angno technical director Tripura MMA ma thinang rogo ba agam rogo international thungna nam hai rok ni wan chong ro to tong thungna le ba obviously chini to international facility joton tong je platform chini no best platform hinjagi tong tabu MMA India te MMA Tripura haipono students ono hothat cheng rohmaya international karon borne onek tough training no jabo training sara cheng haino pathobai borono discourage chomdrokhe cheng pathok yato apato tabuk state by national no cheng experience ongdrop cheng iko khairi tongta amne coaching rokhe boro khairi coaching to iko khwai rogo khairu hongke agotla town rogo khairu hingke bibinno je ja iko khwai rogo khairu hingke agotla town rogo khairu hingke bibinno je ja iko rangamura rogo ngui tong ketini tabu je proper training center krain babino abon chini main disadvantage abong tongke jeng iko already Tripura government by ko salai tong sport council ni je RCC hall abono manna bagai aro jodi mangkhangkai to chini players chini fighters te borok kaham performance khlai mana aro thangai champion phaga musa suk ma mane ba rang puisa ma chuba mung ro modoma aste roko tabuk jorate cheng thangprobo kuno maya phaiprobo kuno communication krai all everything self sponsored self funded kebono parents rok je chubaka je cost khai chubaka abono jate nije ni cherai no musung je ani cherai thengmang theng tabuk naidi drugs related gambling related onek ungtong piachin boror thengnai koijon tong ani cherai thengtheng ani cherai khela dula khai ate kun keb kare sudu
ফেসবুকও চালাইও যে তাবুক অনেক কিছু নেশা জিনিস তো ফিয়া চেরাই রকম রহনাকে করে রহকা কয়জন আছে আর ইন্টারন্যাশনাল নি বা কোনো হালকা দেশ হলে পার্টিসিপেট করে খাইতে অমতো তাবুক ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ তো और नेशनल फाइनल को बरफ करी हमारे नेशनल चैंपियनशिप पूरा 24 स्टेट यूनियन टेरिटरीज बटों आर्नी से MMA इंडिया जेता सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन 400 जन ऊपर पार्टिसिपेंट चौमेगा अब न कैसा वेट कैटेगरी कम से कम मैंने 3-4 बार में बोला सिंपल राउंड नहीं पकड़ से आर बिसिंग से जुदी किसु मेडल माने फाइकन अब अनेक कैसा कॉक होता है या और चंग अब न रिकॉग्निशन चंग बुन मुचुंगो या ते चंग चिन चराई गवर्नमेंट के फंड मन मांग कांके स्कॉलरशिप मांग चराई रखबो माने जे पेरेंट्स 100% दियानी 50% yok ne ati rokta दाबो गभर्नमेन्ट ताम कोइनाव ससिं बिसिते government to at least some honorarium rina hongcheng te platform je mon practice platform जे RCC तो अब तो कैसा गवर्नमेंट कैसा ट्रेनिंग सेंटर से ये चंगनो कैसा आते जगह चंगनो जगह रिना के आते जगह चंगनो रिकांग के चिनी पार्टिसिपेंट जे काम प्रैक्टिस फाइ मनाय ते ऑनरियम रिकांग के बरक ते वो उत्साह एनकरेज मनाय गवर्नमेंट के आते